صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واكف المعادي واسربه واردا. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد نحل في حسنك الممنع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد ربي ارضى عنا رضاك الارفع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد رفيق بنا خير خلقك اجمع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء. السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء.
السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام على المشفع في القيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفرك الله ما تقدم من ذنبي وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا صلى الله عليه إليه بالإذنه وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله عليه صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا صلى الله عليه مع آلك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم نفوس النجاة حمانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق ما هدى حاد المودة هيج الأشهجانا صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى وإليه النشوانا صلى الله عليه أين المحبون الذين أذي عليهم البذل النفوس مع النفائسهم هانا صلى الله عليه لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به تعشوا وأذهب رونا صلى الله عليه فاحتاجت الأرواح تشوها كل
وتحن تسأل ربها الرضوان. صلى الله عليه. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وره في الآذان. صلى الله عليه. وانصت إلى أوصاف طه المجتبى واحذر لقلبك يمتلئ وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبانا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا. والنور طاع عبده من به في ذكره عظم به منانا. صلى الله عليه. هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا. صلى الله عليه. مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا. صلى الله عليه. واستسعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كانا. صلى الله عليه. بين التراب وبين ماء فاستفيق من غفلة أنزم كن يقظانا. صلى الله عليه. وعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا. صلى الله عليه. لم تفترق من صعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا. صلى الله عليه. فأنا خيار من خيارك قد خرجت من نكاح الإله صانا. صلى الله عليه. طهره الله حماه اختاره وما براك مثله إنسانا. صلى الله عليه. وبحبه وبذكره والنسر والتوكل رب العرش قد أوصانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا. صلى الله عليه. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا. صلى الله عليه. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا. صلى الله عليه. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى عظم بذلك رتبته ومكانا. صلى الله عليه. فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا. صلى الله عليه. يا أمة الإسلام أول شافع ومشافع أنا قط لا أتوانا. صلى الله عليه. حتى أنادى ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا. صلى الله عليه. ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي لنا الجنانا. صلى الله عليه. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حبا قوله منه حنانا. صلى الله عليه. وسوف يعطيك فترضى جل من معطي تقاصر أن عطاء نهانا. صلى الله عليه. بالله كرز ذكر الرحس بمحمد كيما تزيع عن القلوب الرانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
kali. Pakai ini nama sekilapan olehnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu alaihi. Ya Imam ar-rusli ya sanadi anta babullahi mu'tamadi fabidunyaya wa akhirati ya Rasulullah خذ بيدي ممر رسلي سدني الله أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي أنت رسول الله خذ بيني قسما بالنجم حين هوى والمعافى وسقيم سوى فاخلع الكونين عنك سوى حب مولى العرب والعجب يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبالدنيا وآخرتي يا رسول الله هون بيدي سيد السادات من مغري غوث أهل البدو والحضر سيد السادات من مغري غوث أهل البدو والحضر صاحب الآيات وسوري منبوع أحكامي والحكم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله إيهون بيدي مرت عين وليس ترى مثل طافي الورى بشرا مرت عين وليس ترى مثل طافي الورى بشرا خير من فوق الثرى طاهر الأخلاق والشيم يا إمام الرسل يا سندي
فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفانا والدار أنجز وعده والبشر أرحم لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا طيبي باللقاء يا عين قري أعينا يا ناس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا وسلم يا سلام على النبي معي ظلام صلي وسلم يا سلام على النبي معي ظلام والآل وصحبه الكرام ما أنشدت بشرى لنا بشرى لنا إلا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أفحم لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروز لأحمد أن إذن من ما شاءه قد كان، حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا. صلى الله عليه من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان. صلى الله عليه قد كان يغمر طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا. صلى الله وهو عليه ابن هاشم الكريم شهب بن عبد مناف بن قصي كان. صلى الله عليه والده إذا حكما شأنه قد اعتلى عزز بذلك شانا. صلى الله عليه واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات وصوله عدنانا. صلى الله عليه فهناك كف واعلم برفعه الأسماعيل كان للأبي معوانا. صلى الله عليه وحينما عملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان. صلى الله عليه وبها حاط اللطف من رب السماء قصى الأذى والهم والأحزان. صلى الله عليه ورأت كما قد جاء ما عملت به أن المهيمن شرف الأكوان. صلى الله بالطور من عليه في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأطرعت رضوانا. سبحان الله والحمد لله ولا ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وتجلت الأنوار من كل الجهات فقد ميلاد المشفع حانا. صلى الله عليه وقبيل فجر أبرز شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع، فملا النور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا
رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام شركين وبنا شركي تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وحمى الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام للرسالة من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذون لك كل الخلق تفزع وينادون تراما وانتهى من هول أفضع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين ولا زال مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا فألا أنت فتى سجود مرحبا مرحبا وكنا نشفع شفاعة ولا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا وعليك الله صلى ما بدا النور وشع وبك الرحمن نسأل وإليك
أعطنا بكل ما طمع يا رسول الله جئنا لزيارة سيدنا أولانا نرتجي منك الشفاعة عند رب العالمين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله وكفينا كل البلايا يا الله ويرفع الآفات ورفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله واسقنا يا رب غيثنا بحياتها الطالية ما واختمي عمرا بحسنى واحسني العقبى وما جاء صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع أحمد ظهرا وآله والصحابة ما سنشاء صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. Ya kayak itu. Iya. Terkejut aku. Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin.
wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni farman, amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan guru kita Al-Mukarram Al-Habib Ahmad Ghazali Assegaf LCMA, dan yang saya banggakan para hadirin sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa hadir pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tolong kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan insyaallah kita sebagai pengikutnya hingga akhir zaman, amin ya rabbal alamin, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada hari ini Ahad 27 Muharram 1443 Hijriah bersamaan dengan 5 September 2021 telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Habib Ghazali Assegaf LCMA yang insya Allah akan memberikan ceramah agama dengan pembahasan kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Sebelum memulai acara pada hari ini, ada baiknya kita membaca umul kitab Al-Haziniyat wa ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan kami beritahukan kepada para hadirin ketika akhir dari acara pada hari ini kami akan mengadakan atau ada sesi tanya jawab yang untuk yang ikhwan untuk tunjuk tangan, dan untuk yang akhwat dimohon untuk menulis di kertas selembar. Baiklah, untuk singkat waktu pada hari ini langsung saja kita dengarkan ceramah agama oleh Al-Habib Ahmad Ghazali Assegaf LCMA. Kepada Al-Habib Ahmad Ghazali Assegaf LCMA kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu 'alaina mushtabihan fanattabi'al hawa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min ladunka ilma, amma ba'du. Para rekan-rekan anggota Ikatan Remaja Islam Masjid Agung Kota Palembang yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita bisa melanjutkan rutinan pengajian atau kajian bulanan kita
dalam pembahasan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang disusun oleh Al-Imam At-Tirmidzi, salah seorang ulama hadis, satu di antara 6 tokoh hadis yang kitabnya banyak dikaji oleh para ulama-ulama. Kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah seperti yang kita ketahui adalah kitab yang berisi kumpulan hadis-hadis yang menceritakan tentang kehidupan sehari-hari dan kebiasaan pribadi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari sisi pribadi dari kehidupan Nabi kita yang mulia, maka kita akan bisa mendapatkan dan bisa mengetahui seluk-beluk bagaimana kehidupan beliau dalam mengarungi kehidupan di dunia ini untuk menjelaskan, untuk mendakwahkan dan untuk mentarbiyah umat akhir zaman ini sehingga bisa selamat di dunia dan akan mendapatkan balasan terbaiknya di akhirat. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bab yang ke-53 dari kitab ini, yaitu yang membahas tentang usia dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah disebutkan bahwa usia beliau adalah 63 tahun. 63 tahun menurut pendapat yang paling kuat dan yang paling masyhur di antara pendapat-pendapat para ulama. Selama 63 tahun itu beliau habiskan kurang lebih 23 tahun di dalam berdakwah dan 40 tahun dalam kehidupannya secara pribadi. Meskipun dalam kehidupan pribadi itu beliau belum menjadi seorang rasul, tetapi setiap tindak tanduknya adalah sebuah perilaku yang sangat indah yang bisa kita contoh, apalagi setelah beliau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Baiklah, untuk menyingkat waktu kita akan membaca berikutnya dalam kitab ini, yaitu bab yang ke-54 berkaitan dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Qala babu ma jaa babu ma jaa fi wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab mengenai apa-apa atau hadis-hadis yang menjelaskan tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala bisanadin muttasilin ilaihi haddatsana Abu Ammar Al-Husain bin Huraits wa Qutaibah bin Sa'id wa ghairu wahidin qalu haddatsana Sufyan bin Uyainah 'an Az-Zuhri 'an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala. Diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Sayyiduna Anas, khadim atau pelayan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, akhiru nadhratin nadhartuha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pandangan terakhir yang aku melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasyafas sitarati yaumal itsnain, yaitu beliau ketika membuka as-sitarah, membuka semacam hordeng untuk penutup pintu.
ya. Jadi di rumah Nabi itu di pintunya itu diletakkan apa namanya kordeng, ya, tahu ya kordeng ya, penutup itu kain itu. Nah diletakkan di situ. Nah suatu ketika pada hari Senin, di mana pada hari itu wafatnya beliau, Rasulullah SAW itu sempat dibuka lebar kain hordeng yang ada di pintu beliau itu, ya. Dan pintu itu langsung menuju ke tempat sholat. Jadi pintu Nabi itu kalau apa namanya keluar itu sudah langsung masjid, ya, langsung masjid gitu. Jadi ketika beliau membuka hordeng itu langsung terlihat para sahabat yang sedang melaksanakan sholat, ya. Itu hari terakhir, hari Senin. Kasyafas sitarata atau kasyfas sitarati yaumal itsnain atau yaumul itsnain. Beliau ketika beliau membuka hordeng pada hari Senin. Fanadhartu ila wajhih, maka aku melihat kepada wajah beliau, ya, yang mulia. Dia Anas cerita ketika Nabi pas buka, kemudian Anas langsung melihat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wajah beliau di pintu tersebut. Ka'annahu waraqatu mushafin, sepertinya wajah beliau itu seperti kertas lembaran mushaf Al-Quran. Jadi mushaf Al-Quran itu kertasnya bersih, bagus, secara zahir indah, batinnya juga indah. Nah maksud dari wajah Nabi seperti lembaran mushaf Al-Quran itu maksudnya wajah beliau terlihat bersih, bersinar, ya, indah, enak dilihat seperti kita melihat mushaf Al-Quran. Juga secara batin wajah Nabi itu indah, bagus, baik, ya. Jadi oleh Sayyiduna Anas digambarkan wajah beliau itu seperti seperti sebuah lembaran kertas mushaf. Wan nasu khalfa Abu Bakrin, sementara ketika itu para sahabat yang sedang sholat itu sedang melaksanakan sholat di belakang Sayyiduna Abu Bakar. Ketika itu mereka sedang melaksanakan sholat subuh. Jadi para sahabat sedang melaksanakan sholat subuh, imamnya adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Ya, beliau menjadi imam atas perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, ya, kira-kira sakit beliau itu kurang lebih 10 hari. Ya, sejak mulai nggak enak badannya, mulai demam sedikit-sedikit, ya, sampai terus panas, ya, sampai berkali-kali beliau itu apa namanya pingsan, ya, nanti akan disebutkan. Selama masa tersebut yang memimpin sholat adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, ya. Meskipun dalam beberapa kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah memaksakan diri kemudian menjadi imam. Nah, penunjukan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan salah satu isyarat bahwa kalau sesuatu terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau tidak bisa lagi memimpin umat, maka yang menjadi penggantinya adalah Sayyiduna Abu Bakar. Itulah salah satu dasar yang dipakai oleh para sahabat ketika mengangkat Sayyiduna Abu Bakar menjadi khalifah, pengganti daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakadan nasu ayyadharibu, ketika Nabi SAW itu membuka hordengnya kemudian berjalan ke pintu itu, ya, tampak wajah beliau, jasad beliau,
orang-orang itu yang sedang sholat itu hampir saja kacau balau, hampir saja ribut, ya, hampir saja mengeluarkan kata-kata yang keras karena saking senangnya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan ada sebagian sahabat yang sudah tidak mampu lagi menahan emosi kebahagiaan sampai-sampai berteriak kesenangan, ya, sampai masjid itu menjadi seperti gaduh, ya, ribut karena Nabi yang sudah ditunggu berhari-hari, yang biasanya dekat dengan mereka, mereka bisa menatap wajahnya yang mulia secara langsung, ya, tiba-tiba beliau sakit dan kemudian sakitnya pun cukup parah sehingga tidak bisa keluar mengimami para sahabat. Jadi ketika para sahabat itu melihat Rasulullah, luar biasa bahagianya, ya, luar biasa kebahagiaan, enggak terbayangkan. Sampai dalam sholat mereka berteriak saking senangnya sebagian dari sahabat itu. Fa asyara ilan nasi anithbutu. Lalu ketika melihat orang itu mulai mungkin bingung, ya, ada yang kemudian mundur sedikit supaya Rasulullah SAW bisa lewat ke arah mihrabnya. Dikira Rasulullah SAW itu waktu itu mau sholat juga, mau mengimami. Jadi ada yang sudah mulai bergerak, kata Rasulullah SAW, anithbutu fa asyara ilan nasi anithbutu. Lalu beliau mengisyaratkan tetap di tempat, anithbutu, tetap basuk itu mantap sudah, diam, tidak usah bergerak, ya, jangan bergerak, sudah mantap, ya, diisyaratkan. Akhirnya orang-orang pun diam, Wa Abu Bakrin ya ummuhum. Ketika itu Abu Bakar sudah mengimami mereka, ya, Abu Bakar sudah sholat jadi imam para sahabat. Wa alqas sijfa. Kemudian setelah beliau melihat sahabatnya, beliau ingin melihat terakhir, ya, umat yang akan beliau tinggalkan itu, ya. Sebentar lagi beliau sudah tahu, sudah akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena malaikat Jibril 3 hari terakhir itu datang kepada Nabi, ya, dan Nabi sudah paham, ya, Jibril itu diperintahkan untuk mengambil ruh Rasulullah SAW. Pada hari ketiga malaikat Jibril minta izin, ya, kepada Nabi, minta izin untuk mengambil ruhnya. Lalu Nabi menyilahkan, ya, mempersilahkan malaikat Jibril mengambil ruhnya. Kemudian wafatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan tenang. Wa al-qasijifa. Kemudian Rasulullah SAW kemudian menutup kembali. Beliau sudah tenang, alhamdulillah, ya, umatku yang murid-murid langsung. Sahabat itu kan murid-murid langsung. Beliau gembira, alhamdulillah, murid-muridnya itu didikan beliau masih tetap istiqomah, ya, menjalankan ibadah meskipun beliau tidak ada. Bahagia tentu, ya, bahagia. Kemudian ditutup kembali itu tabirnya, ya, tabir. Kemudian beliau kembali lagi ke tempat ke tempat tidur. Kemudian kira-kira di waktu-waktu duha sudah mulai panas, waktu duha seperti begini ini, ya, duha itu mulai panas kan jam-jam dari jam 1/4 hari, kira-kira dari jam 9 ke atas itu panas duha. Wafatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, wafatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa tuwfiya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu pilihan beliau. Kalau beliau mau masih lanjut, ya. Tapi Rasulullah SAW memilih, ya, menuju atau kembali kepada Allah. Beliau dalam kalimat terakhirnya mengatakan, ya, sambil hembusan nafasnya habis, beliau mengatakan ila rafiqil a'la. Ila rafiqil a'la, lebih menuju, karena malaikat Jibril memilihkan mau terus mau pulang. Saya mau pulang. Ila rafiqil a'la. Rafiqil a'la maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Itu kalimat terakhir dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
wa tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min akhiri dzalikal yaum, pada akhir hari itu. Akhir hari, biasanya kalau akhir hari itu maksudnya adalah sore, karena 24 jam itu biasa kita sebut juga dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab juga sama, yaitu sehari semalam, satu hari satu malam. Jadi 24 jam itu ada satu hari maksudnya siang, satu malam maksudnya ada satu malamnya, jadi ada siang ada malam. Begitu juga bahasa Arab, yaumun walailah, yaum hari itu untuk menunjukkan siang, lailah malam untuk menunjukkan setengah bagian dari 24 jam itu. Nah di sini disebutkan sampai akhir hari, berarti sampai maksudnya akhir siang menjelang malam. Ya, sebenarnya wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak secara hakiki di akhir siang, bukan di sore hari. Ya. Yang dimaksudkan oleh Sayyiduna Anas ketika menceritakan kisah ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat di akhir hari atau sore, itu disebabkan karena ketika Rasulullah SAW wafat, banyak di antara para sahabat itu tidak percaya. Jadi ketika Rasulullah SAW wafat di waktu duha begini, banyak para sahabat tidak percaya, menolak kalau Rasulullah SAW itu wafat. Ya, mereka punya pikiran Nabi itu kan manusia istimewa, makhluk yang sangat tinggi derajatnya di sisi Allah. Jadi tidak mungkin wafat menurut mereka. Sebagian para sahabat seperti malaikat dan lain sebagainya. Bahkan termasuk Sayyiduna Umar. Sayyiduna Umar mengatakan, "Man qala Muhammadun qad mata, qata'tuhu bis-saif." Barang siapa yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu meninggal, saya akan tebas lehernya dengan pedang. Karena Sayyidina Umar nggak percaya, nggak yakin bahwa Rasulullah SAW itu wafat. Jadi semuanya pada ketakutan juga ngelihat Umar bawa pedang. Ya. Jadi para sahabat masih bingung itu, sampai kemudian datang Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar itu rumahnya agak jauh, di tempat namanya Awali. Awali sampai sekarang ada. Kira-kira kalau kita menghadap kiblat ke arah Masjid Nabawi begini, ya. Awali itu sebelah kiri atas, itu namanya Awali, ya, daerah Awali. Nah, ketika Sayyiduna Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar tidak di situ. Yang ada di situ putri beliau, Sayyidatuna Aisyah, istri Nabi. Bahkan Rasulullah SAW itu wafat di pangkuan Nabi. Bahkan mungkin lebih tepat bukan di pangkuan Nabi, bukan di pangkuan Aisyah, tapi di pelukan Aisyah. Karena Rasulullah SAW itu wafat dan kepalanya itu ada di dadanya Aisyah di sini. Ya, subhanallah. Ya, jadi Rasulullah SAW itu wafat, kepala Rasulullah SAW itu ada dalam pelukannya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi ketika Rasulullah SAW itu wafat, sahabat ribut. Rasulullah nggak bakal meninggal. Rasulullah nggak bakal meninggal. Sayyiduna Umar marah. Siapapun yang mengatakan Rasulullah meninggal. Sampai ada sahabat yang cepat-cepat mengabari Abu Bakar. Lalu Abu Bakar itu baru sampai, ya, terlambat sampainya. Sudah agak akhir, sudah mungkin siang begitu, bahkan mungkin sore. Baru kemudian Sayyiduna Abu Bakar melihat kepada jasad Rasulullah. Kemudian beliau melihat dan yakin Rasulullah sudah meninggal. Lalu dicium keningnya, ya, kening Rasulullah SAW, dan mengatakan, tibta hayyan wa mayyitan, sungguh engkau itu hidup dalam keadaan wangi semerbak dan wafat pun dalam keadaan wangi yang sangat semerbak. Lalu beliau keluar ke masjid, sahabat kumpul di situ, Sayyiduna Umar ada di situ, sahabat-sahabat sedang ribut, apa hakikat dari Nabi sekarang ini, sedang keadaannya apa. Kemudian Sayyiduna Abu Bakar mengatakan, barang siapa yang menyembah, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat.
Waman barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sungguhnya Muhammad sekarang sudah mati, sudah meninggal. Waman kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Dan barang siapa yang menyembah kepada Allah, maka sungguh Allah itu akan selalu hidup dan tidak akan mati. Begitu kata Abu Bakar. Kemudian beliau menyebutkan ayat, ya, fa innaka mayyitu, dalam surat menyebutkan ayat, ya. Ayat itu mengisyaratkan bahwa Rasulullah itu akan meninggal, gitu loh. Sesungguhnya engkau itu akan meninggal sebagaimana mereka juga akan meninggal. Setelah itu baru Sayyiduna Umar tertegun, kaget, sadar, ya, kesalahannya. Akhirnya baru mengakui dan menyadari bahwa Rasulullah SAW itu sudah wafat. Ya, sudah wafat. Ketika itu langsung keadaannya hiruk pikuk lagi. Nah, di akhir hari itulah baru orang-orang, para sahabat itu menjadi yakin bahwa Rasulullah SAW itu sudah wafat. Jadi di awalnya masih bingung karena merasa beliau ini adalah manusia khusus, gitu ya, manusia khusus, gitu. Bahkan keadaan kebingungan itu masih berlanjut nanti. Berlanjut, apakah Nabi setelah wafat ini diperlakukan seperti manusia wafat? Apa manusia wafat? Dimandikan, ya, dikuburkan, disolatkan. Lalu kalau dikuburkannya di mana? Itu mereka kan nggak tahu itu, belum dikabari tentang itu. Nabi tidak berpesan. Ya, akhirnya kemudian, ya, Sayyiduna Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang besar kemudian akhirnya memperlakukan dia seperti biasa, sampai akhirnya kemudian baru Rasulullah SAW itu dimakamkan itu pada hari Rabu. Jadi sampai bertahan itu dari Senin wafat, Selasa, kemudian baru hari Rabu beliau itu dimakamkan, ya. Karena ketika itu sebagian sahabat ada yang mengatakan ini Rasulullah seorang yang seorang nabi, ya, jasadnya suci, tidak ada dosa, untuk apa dimandikan, gitu. Ya, kan para syuhada saja, para syuhada yang wafat di dalam fisabilillah, mereka dimandikan tidak? Tidak, langsung meninggal dalam keadaan itu, ditutup saja dengan kafan, langsung dimakamkan, tidak disolatkan lagi. Rasulullah kan tentu lebih utama, lebih tinggi dari para syuhada. Jadi para sahabat masih bingung, ya. Kemudian akhirnya intinya nanti akan kita bahas lagi, Rasulullah SAW kemudian dimandikan, beliau disolatkan juga, dan para sahabat mensolatkan ketika itu, ya, dan solatnya itu bergelombang-gelombang karena banyak, ya, dan tempatnya ketika itu tetap di rumah itulah, ya, disolatkan sedikit, satu jamaah terus gak berhenti, banyak yang hadir, yang kumpul banyak. Nah, setelah selesai disolatkan masih ribut juga, masih bingung, ini dimakamkan tidak? Ada dimakamkannya di mana? Apa dibawa ke Baqi', ya, di pemakaman umum, atau dia diletakkan saja di situ, nanti Allah tiba-tiba akan mengambilnya, bawa terbang, misalnya seperti jasadnya Nabi Isa. Ya, meskipun Nabi Isa itu ketika diangkat jasadnya masih hidup, apakah Nabi seperti itu? Mereka bingung. Akhirnya ada seorang sahabat, ya, mengatakan, saya pernah mendengar dari Rasulullah SAW bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu akan memilihkan untuk nabinya di mana dia dimakamkan sesuai tempatnya wafat. Jadi kalau beliau ingin diwafatkan di tempat itu, maka kalau ingin dimakamkan di tempat itu, maka diwafatkan juga di tempat tersebut. Akhirnya kemudian para sahabat berdasarkan hadis itu langsung membuat galian lubang di kamarnya Aisyah.
karena ketika itu beliau wafatnya di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Setelah itu dikuburkan. Sampai sekarang disitulah letak kuburan beliau. Itulah secara singkat ya wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Humaid bin Mas'adah al-Basri qala haddatsana Sulaim bin Akhdar an ibni Aun an Ibrahim anil Aswad an Aisyah. Diriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, kuntu musnidatan nabiyya ila sadri. Saya dulu musnidah itu menyandarkan. Saya dulu menyandarkan Nabi SAW ketika di masa nazaknya, masa sakaratnya di ila sadri, di dadaku. Ya, di dadaku. Au qalat ila hijri, atau dalam sebuah riwayat dikatakan pada pangkuanku, di pangkuannya. Ya. Jadi di dada inilah yang masyhur, ada yang mengatakan di dada itu dalam riwayat yang lain itu ya diletakkan antara tengah dada dengan leher. Jadi dekat sekali di sini kepalanya Nabi. Ya, dipeluk oleh Sayyidatuna Aisyah. Ada yang mengatakan antara perut sampai dengan leher. Jadi di sini. Gitu ya. Artinya dalam pelukan Rasulullah dalam pelukan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Dalam riwayat yang lain di pangkuan, ya, di pangkuan Sayyidatuna Aisyah. Fada'a bi tastin liyabula fihi. Lalu beliau ketika dalam ya akhir-akhir lah ya, dalam ketika itu beliau sempat juga minta diambilkan wadah gitu ya, baskom lah, minta baskom karena beliau ingin buang air kecil ya. Di zaman itu belum ada kamar mandi, satu harus kita paham ya, belum ada kamar mandi. Jadi kalau di zaman itu orang mau buang air kecil, apalagi air besar, biasanya pergi ke tempat yang agak jauh. Kalau di malam hari keadaannya gelap, berbahaya, biasanya mereka pakai baskom, diletakkan di dalam rumah untuk kalau buang air kecil di malam hari. Nah, Rasulullah keadaannya sangat lemah, tentu beliau tidak bisa keluar, untuk sholat saja tidak bisa. Maka beliau minta itu ya, seperti kalau di kita ini ya, kalau di rumah sakit pakai pivot ya, pakai itu untuk pipisnya di situ. Lalu beliau belum sempat buang air kecil pada hari itu sebelum wafat ya, sudah buang air kecil, sudah mengeluarkan istilahnya kotorannya dari dalam, kemudian beliau baru setelah itu wafat ya, baru beliau kemudian wafat. Thumma bala famata, kemudian beliau buang air, kemudian setelahnya beliau meninggal dunia. Qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Laitsu an Ibn al-Hadi an Musa bin Tarjis anil Qasim bin Muhammad an Aisyah annaha qalat. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha juga beliau berkata, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil maut. Sungguh aku melihat Rasulullah SAW ketika kematian itu datang kepada beliau. Ya, ketika beliau wafat, memang Aisyah di sampingnya. Ketika itu ceritanya kenapa kok ada di rumah Aisyah. Jadi ketika beliau wafat, ketika beliau sakit 10 hari itu, beliau sering tanya, ini harinya milik siapa? Hari siapa hari ini? Maksudnya apa? Kan beliau punya beberapa istri, ya. Dan merupakan bagian dari kewajiban seorang suami itu adalah membagi secara adil dalam sisi materi, termasuk di dalamnya adalah membagi hari-hari bagi para istrinya. Nah, jadi beliau tanya, hari ini hari siapa? Hari ini hari siapa? Semua para istri Nabi sebenarnya faham bahwa sebenarnya Rasulullah SAW itu lebih ingin kalau beliau itu di kamar Aisyah saja, sebagai istri yang paling beliau sayangi ketika itu. Ya, para istri faham. Akhirnya semuanya sepakat membolehkan Rasulullah SAW untuk sakit, ya, untuk sakit di rumahnya Aisyah. Ya, jadi sampai keadaan seperti itu Rasulullah SAW bersikap tidak mau menzalimi.
ya, adil, luar biasa. Ya, luar biasa. Tidak ingin beliau memberikan kezaliman kepada yang lain. Kemudian wa indahu qadhun fihi ma. Di sisi beliau ketika itu ada sebuah wadah, dalamnya ada air. Wa huwa yudkhilu yadahu fil qadah. Beliau kadang-kadang memasukkan tangannya di wadah air itu. Ada baskom, kalau tadi baskom untuk buang air kecil, kalau ini baskom lain di tempat tidurnya, ada air bersih di situ, ya. Beliau kadang-kadang masukkan tangannya, diusapkan di wajahnya. Karena ketika itu demam sangat tinggi. Demam sangat tinggi. Wa huwa yudkhilu yadahu fil qadah, dan beliau memasukkan tangannya di wadah tersebut. Humma yamsahu wajhahu bil ma. Kemudian beliau mengusapkan wajahnya dengan. Ya, ini ya salah satu memang teknik ya, sejak dahulu ternyata sudah diketahui bahwa ya untuk salah satu meringankan demam itu dengan air. Ya, meringankan demam dengan air. Di zaman Nabi juga seperti itu ya, diusapkan ya, terus nanti diusapkan lagi terus. Nah, begitu juga menurut para ulama berdasarkan kisah ini, kalau kita mendapati ada seorang yang dalam keadaan sakaratul maut, ya, dalam keadaan sakaratul maut dianjurkan kita ngambil air seperti ini. Ya, kalau kita mampu mengambilnya sendiri, kita yang sakaratul maut misalnya, ya, kita ambil air lalu kita usapkan kepada diri kita sendiri, silahkan seperti yang dilakukan oleh Nabi. Ya, kalau kita tidak bisa, orang di sekitarnya ngambil air diusapkan untuk meringankan, ya, untuk meringankan. Sekaligus ya inilah sunnahnya begitu ketika wafat. Ya, ketika wafat Rasulullah SAW masih terus mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada umatnya. Begitu juga biasanya kalau orang dalam sakaratul maut dia ingin minum, ya, pingin minum, ditawari minum. Kalau pingin minum suruh minum sedikit-sedikit, seteguk, gitu, ya, gitu untuk memberikan ketenangan. Humma yaqul, lalu beliau berkata, Allahumma a'inni ala munkaratil maut. Ya Allah, a'inni, bantulah aku dalam menghadapi munkaratul maut. Munkaratul maut itu maksudnya keadaan-keadaan ketika di akhir kehidupan, sakaratul maut, ya. Dalam riwayat yang lain sakaratul maut. Memang kita keadaan sakaratul maut itu sangat sulit. Yang jadi pertanyaan kita, kenapa kok Rasulullah SAW sakaratul mautnya sulit? Itu kata para ulama adalah untuk meningkatkan derajat beliau. Jadi seseorang itu akan mendapatkan derajat yang tinggi dengan musibah yang diberikan kepadanya. Kalau orang itu punya dosa, maka dosanya akan dihapuskan dengan musibah. Kalau orang itu tidak punya dosa, derajatnya terus dinaikkan. Jadi sampai detik-detik wafatnya Rasulullah SAW, Allah SWT masih berusaha terus supaya derajatnya dinaikkan terus, ya, oleh Allah SWT dengan diberikan seperti itu. Nah, oleh karena itu, rahimakumullah, kata para ulama juga, kita jangan menyangka, jangan punya pikiran kalau ada orang, ya, kemudian dia sakaratnya susah, berat, oh ini tanda-tanda su'ul khatimah. Belum tentu. Itu Rasulullah SAW itu berat. Bahkan beliau disebutkan dalam hadis yang lain, sakaratnya Nabi itu rasa sakitnya berlipat dibandingkan sakaratnya orang biasa. Sakaratnya Nabi itu lebih berat daripada orang biasa. Ya, itu untuk sisi zahir kelihatan berat, tapi sisi batinnya tenang. Batin itu maksudnya ruhnya yang mau diangkat itu. Ya, seperti tadi saya sebutkan, ada malaikat Jibril datang, ya, menemani Nabi, ya, menghibur Nabi, bahkan tanya sudah siap, ya, sampai 3 hari, baru hari terakhir minta izin. Sekarang sudah waktunya ya Rasulullah, minta izin mau mengambil ruhnya. Diambil pelan-pelan. Dan orang mukmin seperti itu. Dalam hadis yang lain Nabi cerita tentang wafatnya orang mukmin. Orang mukmin itu kalau mau wafat, itu malaikat sudah berjajar banyak di situ. Ya, kalau orang mukmin, malaikat-malaikat putih-putih sudah datang semua. Maka kadang-kadang ada orang mau wafat ngelihat kok ada tamu pakai baju putih, kok ada tamu mau ketemu. Itu malaikatnya. Ya, tapi kalau yang wafat itu orang munafik, dalam hadis disebutkan, yang datang itu malaikat juga banyak, tapi bajunya hitam dan baunya busuk. Ya, kalau malaikat yang putih tenang, wajahnya enak dilihat. Jadi ketika mau meninggal itu orang itu tenang jadinya, tenang. Ya, itulah bagian penghujung terakhir harus kita siapkan juga. Ya,
Akhirnya Rasulullah SAW pun dipanggil oleh Allah SWT, diambil dalam keadaan tenang, secara batin tenang, mudah diangkatnya. Ya, Rasulullah ini manusia terbaik, ya, paling mulia, pelan diangkatnya dengan mudah, ya, oleh para malaikat disambut langsung menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah ini baik di sini ini baru kita baca 3 hadis, total di sini ada 14 hadis. Ya, insya Allah akan kita masih banyak cerita di sini tentang bagaimana Rasulullah itu sedang sakitnya seperti apa, sakitnya jenisnya apa, ya, apa sih hari-hari terakhir Nabi, nanti akan kita bahas dalam kesempatan yang lain. Baiklah rekan-rekan sekalian, seperti tadi disampaikan, jika ada yang ingin bertanya dipersilahkan. Ayo silakan kepada para hadirin yang ingin bertanya. Untuk yang Ikhwan silakan angkat tangan, dan untuk yang Ikhwan silakan menulis di kertas selembar. Cukup? Ada? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita baca doa yang terakhir. Cukup? Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Habib. Tadi ada kisah Sayyidina Abu Bakar jadi imam sholat. Mohon Habib diceritakan tentang awal masuknya Sayyidina Abu Bakar secara singkat, Habib. Apa? Awal masuknya Sayyidina Abu Bakar berislam. Masuk Islam? Iya. Secara singkatnya, Habib. Iya. Sayyiduna Abu Bakar itu masuk sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi dan rasul. Abu Bakar merupakan salah satu sahabat karib, sahabat akrabnya Rasulullah SAW. Ya. Jadi Sayyiduna Abu Bakar itu sudah tahu seluk-beluk tentang Nabi, tahu. Dalam sejarah memang tidak disebutkan secara mendetail bagaimana masuknya beliau. Cuma disebutkan orang yang diantara masuk Islam adalah Sayyiduna Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, kemudian menceritakan ke Abu Bakar langsung mengiyakan karena pasti benar. Tidak pernah Rasulullah SAW itu berbohong seumur hidupnya sekalipun. Maka setiap perkataannya itu langsung dibenarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, jadi beliau langsung masuk Islam. Ya, dalam umumnya kitab-kitab sejarah tidak disebutkan secara mendetail karena tidak ada sebuah keistimewaan khusus. Ya, sebatas yang saya tahu itu. Mungkin kalau dalam kitab-kitab yang besar, saya sendiri belum tahu secara mendetailnya, perinciannya seperti apa saya tidak tahu. Tapi tidak ada kekhususan. Beda dengan misalnya masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib, masuk Islamnya Umar bin Khattab, ya, masuk Islamnya Bilal. Karena itu ada proses yang yang luar biasa yang kemudian diceritakan kepada orang-orang. Abu Bakar mendengar Rasulullah masuk Islam. Seperti masuk Islamnya Ali, seperti masuk Islamnya Khadijah. Ya, tidak diceritakan secara detail. Pokoknya Rasulullah mengatakan saya diangkat jadi Rasul, ini langsung masuk Islam. Saya begitu saja. Tidak ada banyak kisahnya. Itu sebatas yang saya tahu. Wallahu taala a'lam. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada kita baca ini ya. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا
يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سامع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واكمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليك وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Demikianlah hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa menambah keimanan kita dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada syahadat ini, dan mudah-mudahan kita bisa semakin baik dalam amal ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.